Nas ponovo na novom svijetu. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Ajmo cijela drva. Ćemo delati u ovoj epizodi kuću. Onda ćemo napraviti kuću, pa u drugoj epizodi ćemo napraviti štalu i to sve. I delat ćemo i portal sam kad skupimo dijamanata. Sad ćemo cijepati drva. Ovo ko ne zna igrati Minecraft nek sad gleda. Ajmo sad napraviti neku malu kuću, pa ćemo ići da kopamo, napravit ćemo kamene mačove i kamp, sikiru. To u drugoj epizodi ćemo puno sakupiti drveta. Sad ćemo, ovdje ćemo živjeti. Ovo će biti neka mala kuća. Tamo ne toliko koliko treba. Napravit ćemo, za početak još posebno nešto najmanje što je čovjek napravio u svijetu. Samo za početak nešto malo, što znači da kažem, ali ovaj serijal neće biti kratak, to će biti dugačko. Onda u zadnjoj epizodi ćemo, ne znam što je dao. Evo ovako nešto će biti. Sad ću napraviti radnu stavu. Samo da ovo isti je, pa onda ćemo kopati. Ovdje napraviti. Ovo napravit ću. Evo nema ništa dodatnosti, sad ćemo nacijepati. Zlata, čest jedan. I dobro, i tu će biti trgovnica, kad se spojimo s Markom, onda će ono staviti to nešto nužno. Bude trebalo nešto kinuti, to bude trebalo hrana. Čekaj, ali je sama šuma, nemam pomoći ću mi naći hrane. Ja mislim da sam neće vidio gljive, pa onda ćemo od gljiva uzeti, aha to je gljiva. Napravit ćemo one juhe, supe. A ja da, ovdje su ova lijepa stabla. I možemo da naraste gljiva i dobro, sad ćemo ubiti kravu. Dođi. Kud uteče, kako se brza. Ko dobro. Ovdje ćemo baciti jedan čest, tu, kramp, sad ćemo već malo čirunik, zašparati i to sve, da napravimo kameno. Mi ćemo preživljavanje možda snimati 20, 30, 40 epizoda, pa onda tako da će biti dugo. Šta će krampić?
Pa će biti lijepo, a sad u prvoj epizodi će ova kuća biti ružna zato što samo da se čovjek ovako napravimo, drugo ćemo malo veću, treću je veliku, četvrtu da kopa, tako dalje, šta ja znam što će se izdešavati. Eto, dosta ima iz kamenja. Sad ću šprt tu, bacit ću da se peče, onda ću mač, sikiru, motku i sam da primio lopatu. Lopata, idemo lijepo brzo, čekaj. Kušu rodnik, sunce će to. A moj brat je smiješan, on uvijek me ne smije. Oj. Sad ćemo otjepati malo više. Ajde, vražen, crni. Koliko sam skupio? 14, dobro. Stavit ću ovo, ne znam koje. Stavit ću jabuku. Sam speklo. Čekaj. Čekaj, tu napravili. Možem padalice. Sam nađem. Oj, sve se prazni. A, tu si. Vašan kako se prazni. Alo, prase. Dobro. Ali gdje još čega? Ovdje ćemo na pijamac za sve. Možda ćemo se u nekoj epizodi spojiti u 4. Moj prijatelj Lenard i Filip Pijana se spojimo. I spojimo se i prijateljica Sveka isto ako neko dođe pa onda se spojimo. Moramo i u 5 jer samo će još blokirati svijet. Ja poubijam sve pa neće blokirati. Samo ću trebati naći ugalj, onda ćemo naći sve peći. Što ćemo, ne znam. To je to sam. To je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.